Malun semaha pia dalua masaria botongnya sombang kapia lu liu munara tatahulan ding naung su kanal YouTube YKB berang sangiha. Tentalangi kita tanah basah hingga tanggung mabu mahai kita masembau su kaliomaneng. Kami melehengke eng daralo terima kasih baugi kami nakapendang pelahiking ikau mawu orelai alamat boy kau mawu dudendingang sukanandung elong pebawiyahi kami. Suara seini mawu ikami megagau se karima ko kapapelesa wo ikau mawu luliu roke umat susi. Mangaha manentiro si kami sutempo ikami mebasa orelai dumaringi hak tentirong hengetangu ku hinong dari ngihang orelai endungang ikami susah helo ini. Sulinau kakendage orelai tulumangu mawu irasa ge pelaha baru hengetangu suara seini. Amin. Mename hengetangu mawu. Nirasa ge bau surati Petrus karuane pasal umhotong ayat 56 sarang ayat ka 20 sane. Tumangu nasa surati Petrus karuane pasal umhotong ayat ka 20 ne bawerane kere ini. Kaiso nengalembo ewelayu te petahendung ko ikamene hal ini. Hengetangu mawe maanung penana baru apa sarung mariadie tawe ikapituang tau mata semata. Jamata ikakanda gumawu kaliomaneng epiklesis arolai iseseba aplikase de ene tawe mapelo bau hundugu pe kakaliomanengang. Kaliomaneng ini kai kaliomaneng mededorong tulumangu roke susi su tempong tau mata mebasa elai mengandung tentirong hengetangu mawu. Owo kaliomaneng ini lain ni apa sunawi tak kadeakengu sasasang binohe susi botonge ika tarima botonge ika same orelai kahenganeng timonane dingangu katengada. Haku ene i Rasul Petrus megagali u ingate si kite kebi. Kereapa ikite botonge maka same maka na timonang henge tangu mau. Ute kahomotongange ikite menadia batangeng lai dalungunaung baugu dumaringi henge tangu mau. I Rasul Petrus nemohe su tumangu nasa su ora seini kaiso nengalembo ewelayu te petahandung ko ikamene hala ini. Henge tangu mawe maanung penana baru apa sarung mariadie tawe ikapituang tau mata semata. Kebi apang kabawohe subinohe susi. Kaini bawohe u mga nabi orelai murid tumawu Yesus su tempong tamai napagohe. Ku pia mangalene enee kalarunge. Pia tempo pia bekeng kata taingu pangangimang. Haku ene kita ku mebebiah su tempo ini harus sebe metawakali medea gesine medorong tulumangu roke susi takadea kengu megeli u kapapelesa baugi kita botonge maka tarima maka same orelai maka hengang timonang hengetangu mawu lembonelai masa sempit makoa kebi tentirong henge tangu mawu sukanandung elong pebawiyahi kite. Kupatahandung ketaeng dingangu tulumangu roke susi ikite botonge maka same makana kaselahe dingangu kakakala u tentirong henge tangu mawu. Amin. Mai kite masembau su kaliomaneng. Terima kasih bagu roke ususi seng nenentanu de si kami nebasa dimaringi he tentirong henge tangu mawu. Karimako dingangu kapapelesa wo ikau mawu luli roke ususi ikami makana tentirong henge tangu sahalo ini. Maka same timonane dingangu mesesempit tentirong henge tangu ku tawakaliang ikami kawateng sukanandung elong pebiaheng ikami. Alamat tumawu gagausang bang tata pe dumendingang si kami supatiku pe tatawa kaliang orelai pemamunarangi kami sengkatau. Amin.
Sarang ini tantirong hengetang mau sahalo ini, abe kiurei me-like, subscribe, orelai memahia su tomata waline. Dengan umakwa ene kita seng nangala bahagiang su petatangkiang pelaha baru Injil dengan YKB mau mengalamata. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.